Umngani usho ngethemela Ushawa beyithathana uya eprovince kodwa. Ngamtshela futhi. uyokwenzani Uprovince uzobona phela. Thozande khuma na everyday uzande kumetha. Khuma na everyday. ngikhuluma Everyday nozande. ngikhuluma ukuthi ushenge angangeni Yalela wendonga. Mina ngifuna ukuhlambulukela kule ka comrade umnisi comrade lami. Angifuni wathi ngifuna Kodwa ke yena umnisi wahlakanipha. Akangaphoqa ukuthi ufuna ukuba ukhansela ebona ama numbers engamvuma. 46. Akathola nge46. Musu kudlala nje lento oyishoyo. Wayengale kuka 117. Wasona uba umnisi wathola 205. Wathola 205 ngathola 298. Nani nekuneka Umnisi wayengama numbers umnisi. Umnisi la etafuleni undodo wayithutha abateksi amathathu etafuleni ku ABB aye lapha. Ayefika ngomnisi. Umnisi ke mfethu ngam-underestimate ke ngalapha. Enedabeka inqwaba umnisi ayena. Umnisi wabona ukuthi ama numbers esasiwaphethe yimina undodo usilwane uinduna umdolomba ngeke akwazi ukuwashaya. Akangacontesta kwathi ucela ukuthi amathe ngawo same day bathi bafika bazonegotiate njengoba nina ningazanga kuthina nalokho sesibalekela bayizela bona kuthina sesiniplanele nonke yabo njengoba nabona amabhasi amabili nalingabona ngisho u6 ukube naniqhubeka nithi naye ethu ngaphesheya sasiniplanele nonke unamanye mazini hayi umnisi wayinawo ngempetha ama numbers namanje futhi unawo yabo nje kulento ka PR yakho ingakhaba uPR number 1 wathola 205 umnisi walandelwa ama numbers awacontribute hayi abantu benu kwaze phela angithi thina uyakhumbula ukuthi thina mana nona lapha ndona simsiza uyakhumbula ukuthi thina sathola OPR ababili ngoba sahlukana izinamba phakathi ukhombe kushenge wayethole lokho njani u298 kulo 298 kwakufanele udivide kabili ama numbers kavuma kwangama numbers kamnisi vele ayizo support umnisi kumavotela ikhansela ama numbers kagoba ayizo support umnisi mavotela ukhansela so ngambona semdinga ngiqala umoya umuntu uzogoba umnisi wayenawo futhi ama numbers futhi abanye wayibonela hayi salasha kaMampengane lokho nje sekuyisitori sakho nje sokuyivikela sase province ngoba uyabona nje wena uyazi ukuthi abantu ababe verify lapho uyazi ukuthi ushenge wayengenamuntu waye verify anothi yazi bonke abantu abasekomidini ababesemnyango akekho umuntu wayesupport ushenge kubona akekho cha uyakwazi lokho noma ukuzwa ngathi support wena wasumjikile lokho sikushoyo uJerry waye nekho yakhe naye ngangcolisa buka ke manje ngithela ngamashalati nginamfazi mina mkhwanazo uma ncama uzovuma ukuwasha yena yabazi ukhoza kanjani lezo mina ngifuna niprove labantu basemaphephetheni enithi bavotela ushenge ukuthi obani sesadlula babevezwa yini kwi-voters sesadlula la hayi busadlula niyakuvuma lokho ukuthi nasi senicreate nani into phela ukuyidefend uyakuvuma lokho babevezwa yini kwi-voters roll umkhwanazi siyala phela amasila phela umkhwanazi uliwa nayo yonke into nangephampasi uya ngena nangosinqula nani ake ngikubuzeke nangamaphempasi ake ngikubuzeke mngani wami uyibuze ke wedwa nje ukamkhwanazi because unomuzo omuhle nonkosikazi omuhle nengane ezinhle nombhedo omkhulu yabo wazi umbhedo wami impilo yakhe grand phela mina ngiyakela umkhwanazi akithi nosofa bahle ne TV enkulu sike sifike kubuka ibhola kuyona umnomzana kwa masuhlezi wedwa kwakho mfethu ukuyibuza ukuthi kungani umbulelelo la kangaka lento kuba ukhansela bengakwazi ukushenge wena ngoba ngiyazi ukuthi wena ungangiseka uma yena engaqhela eduze kwakho accept ngiyazi wena ungangiseka ngiyazi ongivele ungiseka naseqaleni wena futhi wawumtshelile wathi wena ngeke ube ukhansela mina wathi mana wakuthenga ke wangijikela denga ukuthi kube yakho la yakho yakamkhwanazi mina wena kaMkhwanazi ukuyibuza njengosopolitiki ke esinaye kwadile bese lokhu sisebenza naye owazi ukuthi ushenge besebenza nomulele esebenza ukuyibuza yini wena ukuthi kungani ifuna kangaka lento engakwazi ngisho uku-accept ukuthi mawuwedwa nje engekho yena noma mhlambe khona oyishiyayo shenge mhlambe ngenze ukuthi lento ayikho ngaye umbulelo mhlambe ingenze kube ngomunye umuntu oseduza kambulelo
mhlambe wena ungasiphi Afike clarity Ngafuna ngaboshaya nebuzayo. Bafethu mina ngikwazi ukuthi umbulele ingane kaZuma. Kazuma ya. Ubani ongayona? No. mana Mana umbuzo yaphendula nje. mana shen Okay. Ingane kaZuma. Kanjani ukuthi mina ukhulubuza sikhuluma naye every day. Uzuma umpilo omngani wakhe. Uzuma. Uzuma uNkosi. Jacob Ayakona phela kuvela. Ngaphe ngiyaphendula phakathi nje. Uma sivale indaba ezisa. Uzuma kuba no uma khuma impilo noZuma ngathi uhlenga ngathi uthi asiyampilo ngathi ngani so thina mfethu uyade khulubuse kulama program asazowaxhasa njengoba nithi akhethwa ANC yaxhasa ukukhulubuse. Okay, maye. Wait unomvalo isawa Brian kuba namhlanje unomvalo performance. So ngizama ukuthi bafethu they trust us. Mina into engibambe kushenga kuphela ukuthi my friend and I will never uthula phela nje. Okay. Awubayeke. No. What I'm saying ukuthi mfethu umkhonto uyasirecognize very serious because asikaze siziphutha thina umkhonto. Unomvalo mfethu I phone him every time when I like. Uyiba ngicela bengiqeda phela Kuphela wena uqede wena. Kuze kuphela iprogram khuluma. Ngithi mina ucabanga yini ukuthi lento ibekaphi impilo kaShenge? Usha umngani wami Hayi wena umngani wakhe but umuntu ofuna isikhundla hayi umngani kaShenge. ngithe mina uShenge ubeka nje Mina phela khulume naye. ngithe mina uShenge mangaba ngikhansela uShenge uzwa kwiprogram and angikusho ngenhliziyo ngiyazi uzokwenza Uyiwa kanjani? UShenge uyikhansela vele manje. Uprofessor kiwa kanjani? Yini engayisumbule uprofessor? Ngabe ikhansela Ngoba yini? wena ube ikhansela we province Cha yena yini fana ngokhansela? Why fanele Because yini ufana kube against imajority ethi mina fanele noma bekhansela. athi nama qualifications Minority yena eyamvotela kuthiwa akakho sibalekela okay uthi ngikhuluma nje straight sibalenda ANC uShenge mfethu ANC bakwazi ukuthi ba-engage ngayo bakhulume ngayo bathi uShenge 1 and 20 ifuna simsele Nibuye nihlala no-ANC futhi ngami. Now, comrade, it puts it into ways, comrade. Akunankinga siyaxoxa. Bathini ngoShenge ku-ANC ngena phezulu? bathi bangathatha uShenge abayikhansela abantu bomkhonto bangivotele nabantu bazohlohla ukuthi bangamvotela Shenge because Shenge unama cases basikwazi lokho ngalo ukuthi so mina wathi mina msenge ukuthi mina uShenge nomnisi abekho mnandi bantu Okay. Ubani umnandi? Oh, why 298 people voted him engemnandi? Nalabanye abalaphatha bejabula nje angithi ngibuza umbuzo njengamanje ngibambe ekhoneni futhi ngiphuquma manje wena leyo nto uyayixoxela noma nawe uyayibona uMshenga akekho mnandi ushamngani wami cha sengibuza wena uxoxela umuntu uthi akekho mnandi noma because angazi iphendule angazi wezinjeni cha phela wena kumele behamba nawo ama program nje behamba nawo ama program nje wena every day kanti ngithanda ukuvusa imgadi engibuza ukuthi ubani uShenge ngathi mina uShenge angangazivusa ngoNNC mina ngithi mina uvusa imgadi engifaka emotini engibuza imoto zovusa imgadi wangibuza ethi wathi ubani uShenge wathi ubani uShenge ngathi uShenge is a comrade that guy is committed and that's to sakhe lo mntu lapho akafuna imali lo mntu yasa angongengwaphi izinsabi phambi kwakho but mina Shenge lethiwa u still mngani wami because we never go wrong mngani awake uhambe wrong mngani but mina bengamanje ngibambile bangani bami oh okay kulungile iANC ithi abantu bomkhonto bafaka usibi abantu bazovotela abantu bomkhonto bazovotela usibi bathi abantu abazovota mina khona ngisala khona mina okay khona ngisala khona wena comrade ukuthi comrade sisebenza umkhonto la sisemkhontweni nina futhi comrades ngokukhuluma kwakho le ngizoyibuza noma le ngiyishoyo ngiphike emagameni akho ukuthi nina nesano ANC on approach our comrades on approach ngamanye ama comrades esinawo la emkhontweni because mina ngisazosho nje ukuthi mina approach mina ngingazwa wena uyimember yomkhonto mina yabo uzakale emnqango before akhethe izolo
Asiphose uzokala mncane ekhethe no asinayikhuluma ZDA asikhulume ngomkhonto wesizwe wakho nawo kuwo comrade ngizama ukuthi bafethu wayefuna ukukhuluma ngezinye inhlangano ngithi mina uzwakala mncane bakhethe izona sikhuluma ndabazwakala emncane sikhuluma ngomkhonto kwenzakaleni approach me ukuthi mkhwanazi bese uthini into yakho ukuthi aningazi futhi ngithatha kancane kulungene ngibona one day no sikuthatha kancane comrade angithi nje masifuna iclearance ukuthi ube right nawe emakholizini bangayi-understand ngamabomba kwese mhlawumbe ushenge wakushaya ngempama ekhoneni thina siyazi lona yabo mhlawumbe lona uthi ubongaveza ngayo lento ukuthi hayi ushenge ngelanga lokuthi uthi umuzi wakho ngithi mina comrade nina ama-comrades akwa-ANC ani-approachayo nina comrades emkhontweni hayi kuphela ezinesethi ngisho okay kulungileke inkatha nikhuluma kanjani comrades nezinye inhlangano nibuye futhi ningasho ukuthini and numbers zenu mfethu lalela mina I know a lot of people ku-ANC lot of people enkatheni lot of people ku-EFF abaku-leadership phezulu but no one called me bafowethu nina yini banifonela do you know uzanigumede phethu uyaphakamisa kalethothu lokho njalo ngicela ndalo ukubuza lo mbuzo mina kuNdonga ngoba mhlambe le nimbuzayo kuzoba difficult ukuthi ayiphendule Ndonga wena njengondonga usuka Mkhwanazi ungasekho kulento yethu exokizisayo ushenge lento exokizisayo umkhonto because umkhonto uyaxokizisana wena usundonga usuka Mkhwanazi ubani umholi la e-Ward 3 unama numbers noma obeka umfanele no asikiyeke ukuthi ke onama numbers because ushenga kanawo ama numbers kahle hle uyazi lokho uyobona nini ungakubona mangathatha mhlawumbe kusuka induna eduze kwakhe kusuka uNdodo mhlawumbe kusuka uSilwane kusuka uMkhwanazi because umholi ngabantu mhlawumbe abawu10 abasokela emsurroundini abanabantu abawu10 nabo nabane support induna awukwazi ukuyishaya isifuba ukuthi wena unama numbers ngoba ukuba mina bengithatha le muntu yasekhaya le ngithatha le muntu yasekhaya ngiza nawo la bengizoza nabantu abanelele sithi kodwa sekukhona le muntu yakamagwaza nansi ephethe abantu naye angithi yabo wena shenga lelimithe nondolomba kuba ukhona akayile le kulomsebenzi wabaphumuli hambe naye ufika nabantu nomunye kanjalo ukuthi yabo ukuthi ugcina abantu abaseduze kwakho bekwazi nabo ukuthi beze nabantu masebe nomuntu oyedwa bamthumayo abamtrust so sengithi ke vele lo iposition eCouncil bizoba yodwa kuNdonga mina ngikublame ukuthi wena wawunombono okashenge wawujika ugcina kumbono kaMbulelo uMbulelo obengekho ready ucomrade lami ukuthi athi usiklisha for into kaPR because ubefuna into kaCouncil so bekumele siye naye enkundleni soshaya khona because noShengo bengasiklishi for kaPR noma maphumulo futhi bengasiklishi for kaPR bonke bekufuna uba uCouncil oPR bashayane bodwa oCouncil bashayana bodwa sengisho ukuthi ke mina wena ke ngokuclean benhliziyo yakho uma uthi wena uzwa kuthiwa uShenge akanawo ama numbers ewathi ngeke avotela uyakholwa lokho no ejule nje kwakhe inhliziyo ubafu ungakholwa ngempela ujule ukuthi uShenge ngeke avotela wa3 imaka sengicela mina ukuthi ngiphendule kahle okay awu ndalo lalela phela lalela mina uShenge mfethu is the only candidate engizolihambela umuzi nomuzi utshela abantu bangalivotela yabona you told us awuthule abakwazi nenhliziyo wena uphatheke kabi ukuthi wena utshele into so ukhweshela leyo so wena withdraw the statement sakho withdraw the statement sakho sifile ngoba lokho umtshele ukuthi uthena wena uShenge ngalibuya igama ngelibuya igama uzoba ucandidate number 2 withdraw lento ishiwo ngithi mina udalo ngifuna uzwe kanje oqala ndalo wena uyazi ukuthi uShenge is not about comrades yakwazi lokho uShenge umthanda njengokufa nami ngithanda ngokufa ngani nami but umshaya thula phela bhuti nawe uthanda ukhuluma ndoni ubuyabuza thula ngithi mina uShenge is not about ubundaba yoCouncil and stuff uShenge is my brother uShenge mina right ngifukuza la phansi ke mina ngabe thula phela ngiyangcolisa manje
ayizona Okay, okay, ngithi mina ake kuye wena lapha kwi-province ngoba abantu la ewa3 bathe bacela ukulidwa. Ngithi mina ngizaphendula. Uyawungena emlonyeni wami manje nje. Hamba wena ngama-numbers akho nakambulelo nakambilo nakavuma nakamnisi singasupporta comrade moya kwi-province sengiphendulile njengoba sike senza before wahamba waya kwi-region. Sengiphendulile mina. Ngithi mina into engiphendulayo uSheng is not my friend, my brother. Osuka la phela kusho ukungena phela kuphendula awumiyeke nona awulingiyeke ngiqede awumiyeke sikade statement sakhe ngifuna ukusizwa mina ukuthi uthi ngithi mina yini efanele ushenge ake sinikele lo thuba ngithi mina ushenge uma ezobuyisa umkhonto abeyikhansela I'm the only person ozobe egibela isigxobo nesigxobo ofaka ushenge igroup yakho izobe ingekho igroup yami ngihamba nayo ngihamba nayo yonke umbulelo mayibuyiswa umkhonto ngoba phela ngithi njengoba manje wena usathi ushenge mayibuyiswa nilwa nokuthi angabuyi mina ngikuthembe wena usuyogibela isigxobo ngoba sengidefeated because enye into enishayayo nina into enishayayo isystem elwayo cha isystem kanjani makuyoshawa ngemumva ngoba phela mase lapho ngesidlala ipolitiki ngemumva manje uma ingawini le politiki yeni kuwina mina because sidlala ngemumva asayidlala emathe abantu la ewa3 basibakhetha ushenge bona thina sesidlala ngemumva ukuthi akangabuyi ushenge abasayibona abantu le wena shenge wena uzwe ngaphasi le politiki yabo kuphase yami ngemumva ngimthembe mase gibela isigxobo ukuthi usigibela kahle shenge ngazi ngithi mina ngolympi yakho mina ngithe isystem lesebenzela yona ngazi mina ngihambe ngiyoma somewhere ngithi ushenge ngabe ikhansela ngazi ngikwenze lokho unkhonazi bo uma usushenge mhlawumbe ushawa ilokhu le screening ngilethwa msebenzi but mina ngazi ushenge mina mfethu mazi khuma iqiniso gazi mina ngazi ngime ngagenza ushenge yazi lelo nje okhuluma ngayo screening isizwe ka-ANC but imkhonto esebenzisa but hayi sizwe ka-ANC but ngana makwazi ukuthi mina ngihamba ngoma ngathi mina ngakubona kuyilokho njalo ngakubona kuyikhuluma no-ANC ukuthi ngikhuluma mina ngesystem nothi ngoshenga personally nothi ngesystem mina besishenga yabona ushenga bethu ukuthi ushenga bethu ngimhlasele ukuthi ngithi mina waphuma ushenga mina ngathi mina phela yazi mngane ipolitiki mngana uyazi wawuvela ungihlakasele edlangalane nepolitiki kodwa uma ungishaya lokhu ngishaya kona nize nihambe niye ngisho kuzuma uze njengoba usho nje wena uthi lo munye indodana akazuma lo munye ukuthi sisebenzisa zuma sasifuna isystem ukuthi isystem ihambe indodana omunye ududuzana ikuphi isystem la yaphuma khona noma la engaqondanga khona so ukuthi mina akungifanele ukuba ikhansela mina ngifanele ukuya kwi-province ngiyoseve structure la ngeke ngikwazi ukukhokhelwa khona basale la kwathi bona bahle because i-structure ze-province ayiholi bayazi hayi wisashwe we-province yosebenza ngomasipala ngesikhathi lathi lento ibuyele emuva futhi manje ngesikhathi kumele ama-comrades niwanikeze ithuba entshisekelo ngesikhathi kumele niwanikeze ithuba entshisekelo nenzalo comrade athi abuyibuyela back lento indaba ungayibona ifanele umbulelo nasi ngiphela nami kodwa first let me tell you something mina will never be personal you are personal comrade ani practice defender ngana bakunike yona i-wrong ayiwena leyo uyindoda yeqiniso ndizokushaya uyakwazi nawe uyakwazi ngiyamthanda yabo besishenga bayideni okay let me tell you nje ngathi uyazonda kanti asikuzoni yabona nje manje ndongo wena unamaqiniso wena owaziyo njengamanje ubaleka nawo even namanje wasihleli kanje ndizokushaya for the next 5 years lento yenza ishaba where mina kanjani le defender udefender wena wafika waqala into bayibhaya abantu mina usubashiya kuyona mina ngohlale ngikubuza uyabahlasela abantu abafaka uyabashiya manje wena wawuhlupha induna ngengciki induna itshe kulinda mkhonazi hayi sekushenge nje ngasihola kahle kanjani ulikhiphe enduneni ucingo ushove kundodo noma ngakuthiwa yayithini mayithi linda noma ngakuthiwa yakunika owayo umbono yayinelungelo lokusho ngoba nawe uwinike wakho but lento kashenge iqalwe uwe uhamba ufanele abantu sebenza kube manje wayishiya manje uyisebenza ngemumva uyamkhipha uthi unduna
uma ibona ushiya ngabona umnisi akabona umholi lapho nginamanga wayeqinisile Wayeqinisile. wayeveza mina ke unduna mina ngengidlale ngawo yabo unduna lomsho uthi wena kwakhona isigaba ayethi khona ubuholi kushenga kabona kumnisi wayeqinisile umesho kanjalo ngaleso sikhathi kodwa induna mana lalela phela ubona after ubuxokeni benzile induna ibuke yabona ubuholi kumnisi umnisi wablahla ubuholi ike yabona ubuholi kushenge ushenge wablahla kosi ngenxa yobude bendlela kukhona la uhamba khona ubona ukuthi leli daba engiyitrustile hayi politics yabo awuzungidlisa so ubonile ubuholi kushenge mama awuzisa politics bala la stand mina ngiyazi ukuthi ngona kukhona la ehlala namphansi kodwa yangisola ukuthi kushenge umholi akahambi kanje mhlawumbe enye yama reason ethe mangilungisa yabuya futhi yangiseka ayishenge usekuqondileke mase kunje yabo okay shenge bafethu because mina ngiyona okay bafethu sengicela mfethu wathi ungivula ngezinjani manje ngizayina do what you want to so ngicela ngeke sisho no ndandalo ngeke sisho ngoba asikuthenga abantu sifuna uhamba nje ama program comrade buye efieldini usebenze uyeke lento ukuthi khona into enilindile ngoba uma ingasenzeki comrade undonga lento yokuvetha ushenge nani ngithi politics yangemumva le ushanga noma ngavetha kodwa uya ku province mina ngiyazi hayi ushanga la ewadi abantu bamdinga ewadi sengisho uma ubeshanga ekhansela ungenze kolushenge esikoleni somewhere no mina ngiyazi ngikhuluma ngani mina ngiyazi sikhuluma ngento eniyenza ngemuva ngiyazi ngikhuluma ngani ushenge kodwa ushenge uzobe hlala e-office next day awushenge uma ufika kuyeza ucela umsebenzi kushenge uthi ngicela ithenda kushenge uzongicela ngicela ukukunika lento mfethu okugcina ngiyazi ukuthi uma uzikhumbula lento izokusiza mngani wami sihlushwe umbali lapha ezonini wasihlupha umbali ngamshaya the only person ogcine kwazi ukukhupha umbali nawe sekhiphile wakugxosha umbali lapha ukhishwe woshenge so ngifuna ukukutshela ke comrade ukuthi ushenge very calculative futhi I know kana ngibatshela ukuthi yabo akayeni umuntu very calculative ushenge yabo very calculative and now unaso leso skill uraiba ama shoulders nama comment afana nabo nje exactly ANC wasaba makuthiwa khona umuntu ocalculative ushenge ushenge so ke mina ngifuna wazi lento ke mngani wami ethi usisi lo namanje wena ubamba into yokuthi ulapha kaZuma njani wasenzelani sihlushwa umbali lapho esihlupha naye awunakwenza ungawuphendule lo mbuzo uzibuza ayiki into asenzela yona complete wayelokho esithembisa lento namanje usithembisa yona ukuthi uconnected uzoba connected kuze kugibele igama esixhotsheni ndongo lokho kana ulapha ulokhu ubhizi ulwa namaqabane kuze kuvotwe ndongo solo 2 months and ndonga kuzokwakhiwa ama structures kuyimanje amakomiti ngizala ngaphandle uzosala ndonga mosenza kanje because lipi committee usebenza nawe usenjena ilipi committee esebenza nawe usenje ukhulubuso phethu mina I'm telling you ukhulubusa simazi okay oshenga awuthi ngitshente elula nje ibridge le cover le sinokuyana nako hayi ukhuluma indaba angikhulumi into no ngithi mina leli bridge wendo nangisathi mina already ngicela nesistick nokhulubuse bafethu neso stickeni nokhulubuse ningakhohle ukuthi ukukhulubuse akuyona ingane kaZuma uba 100 lo ningakhohle 100 mina ngizodla lapha ngo200,000 lapha ufuna 90,000 la verse ngiphakathi lalela uthola ngithola inkampani security ngicela ukuthi ngithola inkampani security lalela kulo pay 100 hayi uzodla ku90,000 imali eningi ndongo izokulasta for the next 5 years uzokwazi ukuphila lapho mfethu ngithi mina uqhubekani nokhulubuse bafethu kodwa agcina nasifuna ukunibona senisondela kithi mase senibona ukuthi ukhulubuse kahle sesihlukene man nakho nje ngijaha ngokhulubuse sisala 2 months ndongo kuvota nisijaha ngeprovince niyangijaha nina angithi ujaha mina nakho nje ngitshela ngokhulubuse ngisaliphinda namanje leader mina ngiyazi ukuthi akwalento esikhuluma la usaneqiniso neningi ubaleka nathi sanezinto eziningi wena wendongo asemnganami angithi uyazi ndongo ukuthi asemnganami mina ngumngani wami manje pho mina shenge is not politically mina shenge wena shenge mina ngifuna ukutshela ukuthi yabo ukhulubuzo lokhuluma ngayo namanje angangifonela la nami ngifonela ngisho ukuthi
but ukwazana kwami nokhulubuse it's non-political relationship yazo izinto zewadi yami angiyidiscuss angiyidiscuss nathi umbulelo uthatha imali ka-ANC nje beyithatha kuLubuza umbulelo uyena wathi imali uthatha endiyeni ngisho umbulelo waletha indiya ukhulubuza bakuzimfihlo zabo lezi nawe mina nawe besiquestionana zona ukuthi kwenziwa yini ukuthi ama-combat asifundraiser la ka-state afundraiser emalini bathatha emalini ukhulubuse badla malini ngiyayibonga lokho badle emalini bathatha malini nawo nombuzo ofanayo wena uzodefenda leyo nto ke manje yabona njengamanje ukuthi udefenda imsaje we ukuthi hayi mina usungangadla wena ndalindawo hayi wena uyakanga wena mina ukuthi ngiyakwazi ndo ngiyakwazi ndo ukuthi yabona ngiyakwazi ukuthi ubaba ohlakaniphile ubaba oright onothando kodwa iqiniso kodwa bafethu le hamba nawo iqiniso ndo usabaleka nalo bafethu mawungidawutha kwakho kanjani kanjani shela ngifonela eceleni phela unangifonela eceleni bethu ufuna nami information ngizokunika cha sengiyasho shela bese ushenga mfethu uyimina wena shenga wena icomrade uyimina yakwazi lokho sinalo le information le ucabanga ukuthi uyazi khuleka sipho sami mina mfowethu hawu ngakuthule hawu Jesu uyiqalisile nje uyiqalisile nje mina mkhwanazi ngilalela bafethu mina khona umuntu oyedwa ngemlahle mina ku-MK oyedwa ngiyolahle mfana hayi mina hayi umnisi ngimfuna umnisi akimfundi yabona ipolitiki isakushaya ke manje ngimfundo ipolitiki isakushaya ipolitiki isakushaya ke ma uyabona mina ungabathanda abantu mina fanga ngivotela and into right ndo ngizokushiya nje namazi engawashiya nalo icomrade lami engawashiya nomngane nami lapha nethwaleni ucomrade lo umbulelo ngamtshela ngathi comrade usanalo ithola kwezinto eziright nawe lead usanalo ithola kwenza into eziright mangibuka i-background yakhe iyekeni yabona lento lead yabona lento enilide ngale ngemuva iyekeni comrade noma nje zigcumele wena kuyo phuma wena stop awesika-advise ke manje xhuma manje xhuma baba xhuma manje Nkosi angifuni kusasa ukuthi ungikhalele foni yami bafethu